jaɓu goɗɗo waɗama ɗon koɗo, ta jaɓu goɗɗo ɓurama right e saare ma, ta jaɓu goɗɗo innama waɗa ko hakkille ma an pullo, ko a descendant arab, ko a descendant india, ta jaɓu ɗum. Ko an pullo, ko a african, saare nde jibinaɗa, leydi nde jibinaɗa, ko heɓaɗa ɗon ko ɗum woni saare ma. to goɗɗo landomo kadi e nder saare ma, goɗɗo innama exemple ko a gambien inna ay komi gambien, gambia mi heɓa kono mawɓe an, nene an, baban, walla ni e ni ko sénégal, ko mauritanie, ko guinée, ko guinée bissaw, ko sierra leone, iwri. a waɗi hoore ma koɗo ko saare ma, ko pullo tun nanirta ɗum, fuɗɗo ko manta soro, ko mamatiji mum fuɗɗorta. si goɗɗo landike an ko a gambien walla an ko sénégalais, ɓe fuɗɗo haalude noddugol mama soro, noddugol pati mum, nodda mama mum, ko pullo tum nanirta ɗum. o waɗay e hakkil makko an ka koɗo ko arɗo e saare ndem, te ko ɗon jibinaɗa, ko leydi ma, ko saare ma. si goɗɗo landema honto iwrɗa, ko a gambien, nationalité ko a gambien, si ko a sénégal jibinaɗa, ko a honto iwrɗa, ko sénégal mi jibina, komi sénégali. siko sierra leone kadi ko ɗum ko sierra leone ko sierra leone jibinaɗa, mauritanie kadi the same thing. so ta waɗu divide hoore ma, ko annduɗa mamaji ma o mawɓe ma whatever, ta waɗu ɗum involve si goɗɗo landike ma an ko honto iwrɗa, because ɗum ɗon waɗay on tigui fanɗina fima. so ɗum ɗon fof eɗen kadi en wattanayila enen pullo, ɗum ɗon koye men tum nanata goɗɗo no fuɗɗo wadde explain haala fuɗɗoro ko mama soro mum, pati mum, mama soro mum, ha ko hatti. ɗum ɗon taw waɗu hoore ma koɗo e saare ma, janngo anda luwa saare ma, saare ma, leydi ma ko joɗiɗa, ko nationalité ma a heɓata nationalité ɗiɗi, nationalité goto joguiɗa. so tawi ko sénégal, ko nationalité sénégalais joguiɗa, ko a sénégalais. siko gambia, ko a gambien. goto ɓurama droit, goto ɓurama right e nden saare ɗon. so an pullo ko ɗum doɗa andude, janno ɓiɗɗo ma, janga, anda luwa, bokka, ta feccu hoore ma yimɓe ɓen, leƴƴi wonɓe ko leydi, ta feccu hoore ma, waɗu hoore ma an e maɓɓe fof kon gotu, te ko on gotu, ɓay ko nationalité goto joguiɗon, ko on gotu. so ta waɗu hoore ma yaasijo, waɗa hoore ma aside, waɗa expect a heɓa janga ndem saare. so ko ɗum min mari fi waɗi ko advice fulɓe ɓen, kala pullo wonɗo dardelam, mo o yiwɗo o vidéo o, miɗo hiwroma minen pullo fof koyen goto, ko leñol goto iwruɗen. ko woni probléme o rek ko hoɗirɗen, ko jooɗiɗen saareji men, ko jooɗiɗen, ko jibinaɗen, ko ɗum woni ko ɗum sertidinen haala men seeɗa tan serti, kono en fof ko leñol gotol iwruɗen. accen innugol oɗo ko maccuɗo, oɗo ko pullo, ɗum ɗon fof itten ɗum, anden enen pullo koyen goto, ta en feccu hoore men, ta en sendu hoore men, en sakkiti hoore men, ko mamaji men fuɗɗori. ɗum ɗon noon enen génération men enen itten ɗum, accen innugol pullo e dimo, ala oɗo ko pullo, oɗo ko maccuɗo, oɗo ko dimo, non fof ko allah tagi en fof. taguma waɗuma pullo, tagi on mo innata maccuɗo waɗimo pullo. so a ɓurama wonde dimo, a ɓurama wonde pullo pire, fof ko gotum. itten ɗum ko hakkille men, wonen gotum, hara en feccali hoore men, koɓe fecci en kon, koɓe sendi en kon, min moɓen hoore men, waɗen hoore men gotum, anden ko en leñol gotol, tan bondidiran, tan añidiran, woni